Escuchamos Pilovers. Niže! Daj! To je bilo blizu. Što je to? Peče! To je loše prošlo. Vratio sam se. I ovaj put ostajem ovdje. Maknuli su moju sliku. A što? Gdje je? Sad si sretan, zar ne? Uspijaš me izbaciti iz studija. Ali neće biti po tvome, Pavlo. Gregorije se vratio. I ovog puta će ostati. Danas sam bila na zabavi. Bilo je jako uzbudljivo ići sama, vidjeti svoje prijatelje van studija. Vidjeti Leona. Ne shvaćam zašto se nešto uvijek mora dogoditi. Danas se neki dečko pojavio, užasan. Dobro, nije užasan. Pojavio se nijotkuda i uzeo mi cipelu. I najgore od svega je što je Leon ljut na mene. Što ću učiniti s Leonom? Jako je sladak i... Nećeš ništa reći. Znam tko je osoba s kojom želim biti. I ta osoba stoji predamnom. Počela sam živjeti kao vi. Imala sam sreće da sam vas našla. Vi ste dečki kakve bi bilo koja djevojka samo mogla sanjati. Ali ništa nije definitivno. I dogodit će se ono što se mora dogoditi. Sviđa mi se kako sviraš klavir, Leon. Meni se ti sviđaš. Sviđaju mi se riječi. Imaju smisla samo ako ih ti pjevaš.